ألم تر كيف رأي قال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أكن ربي سبحانه وتعالى سورة الفيل سورة أربعة أربعة سورة مكة. سورة الفيل وأن الرب تقبت نبي كين عليه الصلاة والسلام قافخنا عام الفيل قافني دلت اللين أمتا أرباخنا دلتي أمني أرباخن دوبا قرتي أبرها نمجو حبشان متى حبشادا ورّي قرتي حبشا بول يمن كان ورّي قرتي أصحاب الأخدود ورّسوا النصارى دا ورّسم فته سن ذا النواس جاني نمساني توفت يمن كانت كان موتي قرتي قرتي برا كتبني حبشان كن جنرالوتا لما إرجع يجو سنرى خابرهان خيساتكو واني إسان قرتي دي منينيس إيغا قرتي يمن كان cabsanii qabatan booda kacabaan tun akka nama bira ka araboota bira jaalatamtu diinaa nabiyyallaa ibraahim irra waan turaniif namu akka dhaqee wareega isaanii achi geeyse waachitti illee qaqqalee waan gartee nabiyyallaa ibraahim irraa xiqqoo harkaa turan godhaa turan kana yaman kanattiin jaare kaniisaa guddaa jaare warra nasaaraati warri gartee habashaa kun jaaree akka mootota gartee gurguddaa addunyaa keessa beekamurraa zamana sanitti tokko mootummaa habashaa kan qeeysar faa kisra faa warra ruumii fi faaris kanafatti warri beekamu tokko keeysaa mootii habashaa kana jechuudha. Ummanni kaan dilas hin beekamu warri humnallee qabu. Kana jaaree jechuun bakka tana jaaree asittiin gartee kaabaa tana bakka ummanni kana jaalateeti deemu tana jiiseetiin akka arabni asit gartee rabbi gabbaruun godhaa je. Hoggaa kana araboonni isirraa jibbanii keeysaafuu Qureeshiin akka malee dallantee lafaa kaan duba. Gariin gartee Qureeshiidhaa ijoolleen gareen dardara hanga gartee kaniisaa sanitti seenanii keeysatti faa fincaanan takka godhan. Hoggaa kana duba gartee Abrahaan aboo waraana wali qabadheetiin dhagaa tokko tokkotti buqqisee fiduu taa'aa jee duba. Dhagaa tokko tokko buqqisee fiduu taa'aa jee. Akkasitti gartee arba gurguddaa habbaa kudha lamallee jaan arba kana fuudhee jechuudha. Gariin 8 illee ni jaane ammoo rabbumaa beeka. Arba kanaan bakka takka shanshalata itti hidhee
bakka takkatti kaabaa tana jiisuudhaaf arba kana fudhatee ka'e. Gariin biyyoota warra Arabaa kun aboo kaaba diiguu deema jedhanii dura bahanii isaanillee lolan ni injifataman. Zunafar namni jaaruniin tokko injifatamee isallee boojee karan warsiifte jeetuma injifatees fuudheetuma deemaan. Amma hoggaani fi deemee warra injifatus injifatee gartee makka dhufe. Makka dhufe. Xaayif irraa nama karaa qaceelchu fudhatee makka dhufe duba. Hogguu makka dhufe gaallan warra makkaa kana wali qabe. Mee sayyida ganda kanaan ayaa maadhaa jeen jechu Abrahaan. Wayita yaamaniif Abdulmuttalib yaamaniif adeer ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Duba Abdulmuttalib wayita gartee Abrahaan arge siree isaatirraa gad utaalee jan bakka inni taa'u taa'e jan hedduu gartee nama bareedaa wahiiti. Jeete gartee taayaa sa'e mee maal narra barbaadda arra maal akkaan sii godhu barbaadda kaabaan diiguu dhufee jeen. Gaala dhibba waan jalaa fuudhanii jiraniif ani gaaluma dhibban kiyya san naa deebisaadhaa jeen. Yaa boo jeen ree hukuunii fi taraa duraasii arge. Nama guddaa tokko gartee nama waan diina abbaa keetii akaakoo keetii kanaatu siraa diigamu deema kana nagaa wattaansiisee hukuu gad deebitee gaala dhibba kana nagaafattu nama nat xiqqaattee jeen duba siin tuffadhee jeen. Siin tuffadhee jeen. Waan gaalaa keessatti akkamin haasoytaa jeen diin kee lakkifte. Abdulmuttalib wayita san jeen inni ana rabbul ibil ani abbaa gaalaati wa inna lilbeyti rabban sayamnachu ammoo beytiin abba qabdi nama isarraa dhoorku qabdi jeen. Nama isarraa dhoorku qabdi ani ammoo gaaluma kiyyaan alaalchisaa jeen rabbi qabdi siini. Hayyee akkas taatu siif taatuudha jeen gaala deebisanii fi ni cabsinaa janii deeman. Uguu waadi muhassar jaanniin gartee uguunii fi bakka isaan gahan laga gartee isaan itti caban. Du'a uguu bakka tana gahan du'a deemuu dide jechuu gaalli kun arbi kun deemuu dide. Abdulmuxalibis gaallan isaa fudhatee ummata isaa dhaqee yaa ummata kiyya ba'a kara gaaraa ba'a. Karadha gartee akka ummanni gartee waa takka isin hin goone kaanis akkana jeen jechuudha. Akkasitti innilleen kaabaa dhaqanii waan beekaniin kadhatanii duba gartee gaalli deemuu dide duba. Ugguu gaggara galchan ni deema. Ugguu achi oofan ni dide. Akkasin Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ugguu isaanti dirqanii oofan dhagaa ibidda keessatti waadame. Bulkeeta ibiddaatiin Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tokko tokko isaanitti irra buuse. Achitti kadhumu dhumee achirraa garagalan duba. Achirraa garagalan dheeysaa. Abrahaanis isaa keessaa tokko dhahamee dhaqe sanumaan du'e jan duba. Sanirratti suuraan fiiltuun waa'ee gaafa sirra haasoyti jechuu gaafa kana nabiin keenyalleen gaafa kaabaa arbaan diisina jaan kana nabiin keenyalleen gaafa kana dhalate jan duba alayhi salaatu wassalaam. Alam tara kayfa meenaa odeysi yaa ergamaa kiyya Muhammad. Yaa ergamaa kiyya Muhammad meenaaf odeysi. كيف فعل ربك أكربين كيدلق من أفوديسي بأصحاب الفيل وراء أربات أكربين كيدلق رامين أوديسي ثم أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم إسان كان هلاك إسان فتة
dallansuu isaaniitiin warra hafees isaan deebise akka gartee warra boodaatiif illee gorsa ta'uuf rabbiin bakka takkatti isaan balleessuu hin dhiyeesse islaa gartee balleessuu hin dadhabne warra boodaatiif illee warra biraatiif illee akka gorsuuf isaan kana lakkise ajajaa isaaniitti illee madaa'e alam yaj'al hin goone rabbiin kee alam yaj'al hin goone rabbiin kee keeydahum mala isaanii takka tooftaa isaanii fi tadliil dhabama hin goone dhabama keessatti hin goone hiyye dhabama keessatti hin goone hiyye dhabama jechuun waan barbaadan agarre jechuudha jallina jechuuf tadliiliin jallina san odoon taane dhabama keessatti hin goone hiyye dhabama hin goone hiyye rabbiin dhugumaan mala isaanii fi tadliil jallina keessatti jallina san odoon taane dhabama keessatti godhe jechuudha badii ni balleeyse jechuudha mala isaanii sun akkami balleeyse rabbiin wa arsala alayhim isaanitti erge rabbiin subhaanahu wa ta'ala wa arsala alayhim rabbiin isaanitti erge طيرا shimbirroo la shimbirroodha isaanitti erge طيرا duba shimbirroodha rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaanitti ergeeyye abaabiil jamma jammaan takka murna murnaan shimbirroo itti ergeeyye murni kun hogguunii fi dhagaa irra buuftee kutte murna biraatti dhufte hogguun irra buufte murna murnaan jechuudha rabbiin isaanitti erge shimbirroo murna murnaan shimbirroo isaanitti erge shimbirroo nagaatiin tarmiihim isaan darbatti shimbirroon isaan darbatti bixijaaratin dhagaa min sijjiil ibidda jahannamirraa ta'een isaan darbatti dhagaa ibidda jahannamirraa ta'een isaan darbatti sijjiin ka jedhaniin dhagaa ibidda jahannam keessatti horofa ibidda jahannamirraa tolfame jechuudha dhagaa ibidda jahannamirraa ta'een isaan darbatti hogguu irra bu'ee dhagaan kun hanga gartee firii shumburaati irra buunaan beeyseetuma jalaan bu'a akkasi dhagaa kanaan isaan darbatti shimbirroon faja'alahum isaan kana ni godha rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan fixee faja'alahum isaan kana ni godhe ka'asfin ma'kuul akka citaa nyaadhameetti isaan godhe jedhe citaa beeyladaan isa nyaatteetti isaan godhe jedhe akka gartee alala gartee oguu nyaattee beeyladaan ciccirtee nyaattee firaa tufte duba gartee akkasii isaan godhe jee gartee ni hurraan jechuu gartee dhagaan isaan irra buusun akka waan citaa hurraayee beeyladaan nyaattee alaltee hurraanii akkasitti gartee gubee dhabamsiise jechuu duba gartee dhagaan sun dhagaa ibidda jahannamirraa waan ta'e subhaanallah ka'asfin jechuun akka citaa ma'kuul beeyladaan nyaadhame jechuudha akkas fakkaatan jeesaan gudhuman qixaaxa rabbii duba gartee zaahirumatti arkan jechuu duba li'ilaafi qureyshin duba suuraa qureyshiiti suuraan qureyshiiti qureyshiin gosa ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam waan dubbachuu jiru rabbiin waaniin akkana farda isin gartee arba fi abraha isinirraa deebiseef li'ilaafi qureyshin akkasi walitti ilaal faj'alahum ka'asfin ma'kuul akkanattiin dhabamsiise abraha fi arba isaatiif waraana isaatiis akka citaa nyaadhamee godhe maaliif san
li'ilaafi qureyshin qureyshii tana qananiisuudhaafi subhaanallah rabbiin duba gartee qureyshii tana qananiisuudhaafi takkaa'oo qureeshuma tanaa'u jiraachisuudhaaf kanaafi rabbiin subhaanahu wa ta'aala warra arbaa fi warra gartee abrahaa fi warra gartee isaanii dhufee duudhe warra habashaa tanaafiin dhabamsiisee jee rabbiin isaan kana qulqulleessuudhaaf akkasi walitti diramaa jechuudha. Takkaawoo ajaa'iba qaranii qureeshii irraa jechuudha. Ilaafihim ammallee isaan qananiisuudhaafi laal ammallee rabbiin balaa irraa deebise ammallee isaan qananiisuudhaafi takkaa isaan jiraachisuuf rabbiin subhaanahu wa ta'aala akkana balaa tana isaanirraa deebise ammallee isaan qananiisuuf ammallee takkaa'oo isaan jiraachisuudhaaf rihlata shitaa'i shammadatan isaan kana waan hin qananiisuufi shammadatan shammadachuun ni beeytan gaa warri baadiyyaa shammada jechuun deemtee gartee waan gabaa dheeytee waa bitattu waan gartee waan nyaadhama midhaan nyaattu kana bitachu rihlata shitaa'i yeroo gannaa gara yaman deemanii shammadachuunis qureeshii tana qananiisurraa hiije laalla wasayfi gaafa bonaa gara shaam deemanii shammadatuunis qureeshii tana qananiisurraa takkaa'uu isaan jiraachisurraa hiije akkana jee rabbiin balaa irraa deebisee li'annahu gartee qureeshiin warra ka'abaa waan taaniif ummanni gartee haratti quttaa utturu warri kararra namaa bahee nama zarafuus ummata qureeshii hin tuqan gaafuma gartee mushrikaasan gaafa waaqeeffataasan ergamaa rabbii odoon ergamin duraa'u qureeshii kanan tuqan ammoo gosti biraatu gartee guunii fi gartee kara magaalaa deemu fadhan qureeshitti idamanii wajji deeman laal gaafuma sanu maaliif qureeshii tana qananiise la rabbiin qureeshii tana qananiisuudha jechuun sababaa sana jechuudha. Saniif qananii qureeshii isaan kan rabbiin qananiiserraa yaa gartee gaafa gannaa gara yaman deemanii shammadatuun wasayfi gaafa bonaa gara shaam deemanii shammadatuun shaam jechuun biyya suuriyaa tana faadha ammoo gartee waanitii taa jirtu tana naannoo gartee falastiin ordon kanaan akkanatti shaam janiin duba kanaa je akkanattiin qananiise je rabbiin balaa irraa deebise nagaa shammadatanii nagaan daldala isaanii ooffatan takkaa'oo jiruu isaanii ooffatan ummanni kun ammoo falyacbudu rabbiin takka irra kaa'e duba haa gabbaranii ummanni kun kan rabbi akkanatti isaanii tola oole falyacbudu haa gabbaranii rabba haadha albayt rabbii mana kanaa haa gabbaranii beytiin kacbaa baana ربي منخنا ها قبرني ربي سبحانه وتعالى أول بيت وضع للناس للذي ببكة در مسجد دجي تنرى جارمي كعباتنا ربي كعباتنا فليعبدوا ها قبرني رب هذا البيت ربي كعباتنا ها قبرني قريش انتو ربنا كانت تساني طولا الذي ربي سنو أطعمهم كإسان ناچس أطعمهم كإسان ناچس من جوع بيل الرئيسان ناچس وآمنهم قرلا إسان نغيقون بيل الرئيسان ناچس وآمنهم إسان نغيقون من خوف صدر رئيس نغي إسان قدي ummanni shifta firraa sodaata gosti takka taan firraa sodaata isaan kun gartee warra duyuufur rahmaan kabaju janii warra gartee ka'abaati janii ummanni arabaa hundi ni kabaje duba isaan kana nagee godhe maalirraa sodaarraa nagaan godhee saniif maaliif akkana sodaarraa nagee godhe maaliif arba kana irraa deebise
Qureeshii qananiisuudhaaf qananii Qureeshii qananiisuurraa shammadatuun gaafa gannaa hara Yaman gaafa bonaa gara Shaamii jechuu jira Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Naam. gabaabsinee waytarra keenyu. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Suuratul Fiil. Suuraa arbaati. Suuraan arbaa suuraa Makkatti buuterraa iyyan. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Jalqabni dubbii maqaa rabbiiti. Inni sunuu rahmaanii fi rahiim kan ta'e maqaan isaa. Alam tara kayfa mee odeeysi argamaa kiyya Muhammad. mee odeeysi argamaa kiyya Muhammad. Kayfa facala rabbuk. Rabbiin kee akka dalage biashaabil fiil warra arbaatti akka dalage yaa argamaa kiyya Muhammad mee odeeysi. Alam yajcal hin goone keeydahum tooftaa isaanii hin goone fi tadliil dhabama keeysatti hin goone dhabama hin goone hiije isaan fixuudhaan. Waarsala calayhim isaanitti erge waarsala calayhim rabbiin kee isaanitti erge warra arbaatti طيرا شمبرو أبابيل مرنا تكاو جمعا ترميهم إسان دربتي بحجارة دقادان إسان دربتي من سجيل دقا إبدا جهنم الراتين إسان دربتي عرف أغرتي إبدا جهنم كيسة بلوكيتا أغرتي إبدا جهنم كيسة تولفا ميسانين سجيل جان دقا إبدا الراتين إسان دربتي فجعلهم إسان نقول ربين ور أرباه كعصف مأكول أكتشتا بيلدان نياتت إسان قد كعصف أكتشتا مأكول نيات دمت إسان قد كبيلدان نياتت في الراتوف تيجو أكسه الرهان جيجو وأني أكنا قدف ربين ور أرباخن الرادي بسي ور كعب الرادي بسي خنواني قدف ربين لإلاف قريشي تنا أناني سودافي تكاو جراچي سوف أجايبة وأجايبة وأن أكرت ربين بلا أكرا هنغانا جيسو رادي بسيف قريشي تنا أناني سودافي تكاو جراچي سوداف إلافهم أناني قريشي تراهي أما اللي قرري ربي للكاو چجر رحلة الشتاء شمدتشون غافة غنا غرا يمن والصيف غافة بنا غرا شام شمدتونيس أناني ربي قريشي أناني سراي تناف ربي أكنا إساني بتي بلا إسان الرادي بسه إسان كنو جرين يانيس إسان أنانيس فليعبدوا ها قبرني إسان كن رب هذا البيت ربي منقنا ها قبر مني ربي كعباتنا ها قبرني الذي ربي سنو أطعمهم قيسان ناتشسه من جوع بيل الرئيسان ناتشسه وآمنهم من خوف إسان أما اللي نقول صدارة أمني نانا ومكة في مكة على التيس والفتن جرب أمو مكة بينقا قول رب سبحانه وتعالى ونندنو قانني قريشي خنين نسان قانني سر ربي نرى لكاوت ويتخطف الناس من حوله مقا يسيت الرانمني والفتن ربي سبحانه وتعالى لال
moggaa isiitirra namu ka itti wal fixu duba min juuci waamanhum isaan nagoo godhe min khawfin sodarraayis isaan nagee godhe kun qananii qureeshii qananii surraayii jee rabbi subhaanahu wa ta'ala